Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 12, versikulo 9. Nasaysaya at ti kagangay a tao amang ged, tapno ada pagbiag na, ngam ti agim babak na nga mabisbisinan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Unay matan, di kasta nga itsuram, atara. Ha? Apay ka di? Kita ang mantikudil mo. Timayang tang matan, tingisit mo. Ugali na tagkakainaran nakit nga rod. Ay, unay kamatan, tirso. Ipalpalubos mo nga agkainaran ni bakit mo. Idento ta siya, kat di nakpalubusan ti asawak at tumapog iti talon. Ha? Anya ko matidakas na. Rumbang nagtinulong kami itirigat kan namay. Taagasawa kami kat nga rod. Kan, saan kami matabak na nga kaskada kayo? Sa bagay matkit di Anyay nga rod. Siguro, no saan kayo at tumapog iti talon, awan ka ninyo. Iso nga rod, kasapulan at tumapog kami. Ta saan mi akayat ti mabisinan. Awan mat sabali anam namain mi, no saan kami nga aggunay. Sige. Panawandakan. No awanan ti bagam. Sayang lang ti mataktak nga oras mi. Ay, Saan kami abak nang? Isu anaskin nga gagawa kami. Sayang ti oras mi amataktak. Agbatikan dito'y balay atara. Saklangan ti mapan makitangdan. Anya nga iti aramidag dito'y balay. Nakalabakan nakadalungsak matan. Amangan numakita na kamanin ni Judith. Dilawan na kan tumanin. Anak ang ngisit kan. Gaputa kanayon kang agkakainaran. Anya ko matibibiyang na ngay nung umisitak. Kita ambot nga mintikudil na Arig na sana maininita na Wan ata saan kat nga rod makitang tangdan. Gaputa kabalan nila kayo nang ipayamin na kasapulan na. Idinto ta siyak. May sakla nga mamirmiraot. Jak kabalan nga ipait ti maipapain nila kayo na. Sa anak mat nga agrik-reklamo. Ayos laang mat kanya ka makitang tangdanak. Nairuamak mo taniti day tatrabaho. Masairak namin iti panagsasao ni Judith. Saan mo latan ngay kaskaso? Kasjay at talaga dagiti adda mabalin na. Natangig da nga agsasao. Adauting tayo gayam inton maminsan nga aldaw. Ang mga lukayat mo mati sumurot. sa di no? Iti may sa akalatakan a beach resort. Kasta ka di? O sige, sumurotak na. Ada kontribusyon tayo at 2K per head. Kasali ijay aminan. Ti maarkila alukan, ti foods tayo ken cottage. O sige, kayat ko mati sumurot. Iti kasta, addamanen maipost ko iti Facebook ko. Okay nga ron. Ipalistak pinagan mo. Kaano nga itid mo ti kontribusyon mo? Itad ko inton biga. Love, adda ko maibagakan ka. Anyaman ng data. Adda outing dami ka inton maminsan nga aldaw. Kaya't ko mati sumurot, iso nga impalista akon at tinagan ko. Ket? Kwarta manen? Adda kontribusyon mi at 2,000. Ay na, Judith. Adupay ti utang taas anta na baybayadan. Pang-asim kumamat tasar da nga munday taagin babak nang nga ugalim. Mabalo dakon, gapo iti kinaadu ti utang ta. Sigin alaw, jakmat ipalubos nga artapan nak ni Mika. Ay na, imbes nga i-contribute mo day ta 2,000, pagpalingkim laangan. Uray sa anak ko nga agsida iti naimas, basta adda pag-contribute ko. Kan uray maminsanak laangan amangan iti agmanang. Anya? Kay kayat mo pa yan ti mapisinan? Basta makasurot ak kadami ka. No sana ka sumurot, atapan day chay nga grigregatan. Kat talaga mo't nga grigrigat ta. Ti ammo ti tao, dakkal ti sweldok, gaputa day tat ibagbagam. Ngam di daam mo, a minimum laang mo ti sweldok. Jak nga rod kayat anababa ti panagkita da kanya.
No ngamin awan kwartam, awan matgayim mo, awan barkadam. Saan da ka akay kayat dagiti tao? Ay na, jak amukon ka, Judith. Agin babak nang ka kunak manen. Basta, kasapulak ti agbayad iti 2K inton biga. Ala, urayin nak asumangpat inton malam. Agdiskitarak pa'y. Sa nga ribulaan, di iduldulin ko akwartak. Nasayaat mo at nakahabol yung kontribusyon mo. Kung naklakid din, no saan ka na makabayad. Kat ni, maluman. Apay kumamat asa anak ang makabayad. At dalaang napanak, katjak nam namaan ang mamalumana. Kunak ngamin awan pang contribute mo. Siya, awan ti i-contribute na. Kano nagdakal ti sweldo ti asawa. Imbag mo ta pinalubusan na ka, nga oray saan mo akadwa. Ay nanasingpot ti asawa. Ay ayatin nakunay. Iso nga ipaay na amin na kasapulak. Kan pagragsakan. Imbag ka pa'y, saan mo akasapulan ti agtrabaho? Saan akas kanyak, akasapulak lata ti agtrabaho? Tapno ada maigatang ko kadagiti luhok. Saan nga min akayat nilakay ko agasto sa ti kwartana, iti awan kausas ka na bambanag. Day ta tinagdumaan tami ka. Talaga? Kitaab ka diti post ni Judith, oh. At dada iti may sa akalatakan a beach resort. Di ka madanagan bakit? Tainton bumak nangak. Ipasyar kan tumit dita. Sika talaga. Sa anak ba't nga umapal? Ipakpakita klaang kan ka. Ay, pasensya ka na bakit? Tas saan ka maipayan itinam ay itibiyag? Okay laang. Ti daw dawat ko laang itinamarswa. Awan ko mati agsaksakit ka data. Ay, agpaiso na ita atara. Ure awan kinabak ng ta, basta nasalon at ta. Kan saan ta amabisbisinan. Basta amo ta ti agtrabaho, saan ta amabisinan? Ay, anya matinday ti atyan. Saraaw lakit din asaraw. Kasano? Kat itay aldaw kala ang anangan. Wen ata para ken kala ang tilinutok itay apang rabi. Awan ngamin budget na. Iyan anay ko lang tay nabatbati ang kwarta. Kasano? Kat inununamat ngamin tinagpasyar. Uray tanag-enjoy ako mat. Ay na, talaga asan asumardeng agsaraaw day tatyan mo. Mapan ka uminom iti danom. Kaadwam ti uminom, tapno kas lanabsong kamatin. Ay, wen man langan. Intada ni Madam Gracia ti tangdan ko, Tirso. Anya nga ti kayat mo asidaan ta. Si kalatan ti makaam mo, bakit? Noon niya ti kayat mo, di ison ti gatangam. Sige nga, Rod. Mapana ko ni Jestor. Mala, tao muna nga rudan iti balay, tainak mo agisaang. Sige man nga, Rod. Tapno jay masidan tulaang ang ti ilutok. Ay, una yun tikas na nga itsuram atara. Pitak-pitak ka. Mapan ka pa'y matagsukat sakbay amag naka dito'y kalsada. Nagapuak nga ni Jetalon. Napanak lang di ta istora gimatang iti masida. Ang agawid akon. Kas na? Anya ngay di ta ginatang mo asidayo. Half kilo lang ang karni ti baboy. Uray kat dua kami lang mat kanila kay kong agsida. Ay nagimasan. Anya di ko na? Ay awan, ti kunak, kaasi ka mo, half kilo lang ti kabailam agatangan. Siya, mapanak gumatang iti may 1 kilo. Kasta ka di. Sige nga, Rod. Labasan ka pa eh. Imbag ta nakita ta, Judith. Amang ano kayat mo ti sumurot kada kami into Domingo? Mapan kami ag-hiking. Kasta ka di. O sige, sumuro takmat kada kayong mayumi. Agbalon tayo latan. Kan syempre, kasapulan mat ati pocket money. Saanan ang masapol nga ibagam dayta mayumi. Automatic amang itugot akiti kwarta. Ibagamot ka nila kay mo ta sumurot. Kanayon mat amabatbatin nila kay mo.
Tunggal adapag na tayo. Ay, bayam nila kay ko, ta saan na kayat tagpaspasyar day dyan. Kan adda trabaho na. Ay, kat ibagamat taag day off. Awan sapay day off nila kay mo. Awan pa'y inananamat. Ay, saanan? Sayang pa'y ti maikaltas iti sweldo na. Anya? Kunak man nadakkel ti sweldo na. Ah? Ay, kwa. Takal. Ngam kastamot ngamin tirason na tunggal ibagak nga ag day off mo. Sayang ka no. Nagagit ngamin unay ti asawa ka. Wow. Nagswerte kamutten, tanagagat ti asawa. Talaga matibak ng anya terso. Awan maaramidan da iti kwartada. Isung agpaspasyarlat tan ti aramidan da. Asino ti dakdakamatam, bakay? Asino pa'y kuma? Ni Judith Napanmanan nag-hiking. Nakitak iti post na. Ay, kat bay amlatan, bakit? Anya nga rod nga, kat adang nga rod kwarta, nilakay na. Ngam nakaro matikin na mata pobre na. Kanayon naklatan na dilawan no makita nak. Ay, Adda kanayon madilaw na kanyak. Pitak-pitak kano ti badok. Alangan mat nga rod asa anak ang mapitakan kat naggapuak iti talon. mala, di mo latan italtalag. Total, awan mo't lati maitultulong na kadata, nga uray ado ti kwartada. Asino di kinasaritam itay? Apay adi mo kayat amakisango ak iti bisitam. May saday jay kadagiti nakautangak. Agpangpang tapayan. Ipabarangay nak kano no sa anak ang makabayad. Anya, kasano nga rudan? Anya timbagam? Imbaga, ako lugak latan ti utang ko kankwana. Aging ga makabayad ak. Pangalaam nga iti paghulog mo. Kat ti sweldo iti binulan Anya, kat no nagbasit lang nga rudan ti sweldom. Ita, ihulog mo pa eh. Kat, kayat mo nga rod ang maipabaranggayak. Ay, kasano ita dayto yan? Ti kagudwa ti sweldok. Ihulog ko iti utang ko. Kat ti kagudwa, iso ti anusan ta nga i-budget. Anya? Pangaasin ni ka, tapautangan na kuma. Pulos nga awan kwarta kita. Naamamot nga tanti agwarwaras adamag ana ilumlum kami iti utang. Anya? Iti anya kumaaga po apautangan ka. Kat amukmot nga awan ibayad mo. Manipod ita. Saan kan nga umas asilig kanya? May kababain ka. Saan ka na kaya tagayam? Anya, awan mat basol ko kan ka. Apay kumaadi na kun kayat agayam. Gaputawan mat kwartam. Mamirmiraot ka mat gayam. Kunakman ubak nang ka. Adakkel ti sweldo ti asawam. Ngamsan mo't gayam. Gapula ang iti dayta, di na kun kayat agayam. Gaputa saan ka ang maikari nga agbalin agayam ko? Mala, pumanaw kan. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Anya ti aramidam dito ay. Umayak ko maumutang mayumi. Saan adito balay ti pagpalamaam? Mapan ka ijay palengke, ta ijay ka nga agpalama. Anya? Mangibabain ka. Pumanaw ka ditoy. Taamangan no ibagapay dagiti tao. Amamirmira utakmat akas kada kayo iti asawam amang ngutang. Apay kasta kayo agagayam ko. Saan kayo gayam ama pang namnamaan? Ambisyosa kakit di ang makigayam kada kami nga da mabalin na. Nagpamarang kaabak nang. Ngam puro utang gayam ti kwartayo. Anya? Ala, pumanaw ka no di mo kaya't apakamat ka iti aso. Oh, nakapasyar ka mat Judith. Umunag ka tagkapita. Ha? Pagkapyan na? Saan mo ka di akayat? Kayat ko nabayagan ajak na karaman iti kape. Tawan mo't may gatang ko. Ti sweldo nila kay ko, kat maibaybayad iti utang mi. Naamuak dayta. Iso nga ron ti agwarwaras adamag. Ay, umay ka nga ron. Umunag ka, tamang isagana ak iti meriendata.
Imbag ka pa'y alinalais ko, ta pinaunag kan pinagkapenak. Ngam dagiti gagayim ko, abugandak akaslaad na makaalis a sakit ko. Anya nga min tinapasamak. Apay ako na mga abuganda ka. Basol ko, gapot ta ambisyosa ak. Naging babak nangak, isoan na ilumlum ti asawak iti utang. Ita, ado ti umay agsingsingir iti balay. Naamon dagiti gagayim ko. Iso nga ita, kadurman da kakaslad na makaalis sa sakit ko. Amin tayo kat agkamali, Judith. Tinaskan ita kat nakaamiris kan. Atara, amano kaya't nakapautangan. Talaga ngamin nga awanan na kita. Jakmat maasit ganda giti gagayom ko. Kadurman da kon. Saan mo arwaman ti bagim nga umutang, Judith? Kan awan mo't lang may pautang ko. Gapo ta makitagtagad kami laang. No kayat mo ti madan iti kwarta. Sumurot ka kada kami ta makitagad kamat. Jakmat amo no kasano ti makitagad. No saan mo akayat ti agbisin. Nasken asursurwam ti agtrabaho. Sumurot ka kanyak. Ta isuro ka. Sige man nga ron. Oh, at tuyan titangdan mo anagsek ka iti nagmalam. Ha? Ito daadagos ti tangdan ko? 600 dayta. Inutam. No kayat mo manan ti maadaan iti 600 inton bigat, sumurot ka manan kanyak. Sige, Antana. Sumurutak manin kan kainton bigan. Lakay, tapno daras ka makabayad. Ibayad mo amin ng ti sweldom kadagiti utang ta. Tasya kung ti makamu iti kananta. Pangalaam nga iti igatang mo iti kananta. Sumurot ako nakin ni Atara ang makitangdan. Umanayan ti 600 iti inal daw a pagkaanta. Agpay subakat. Imbag man, takinayat mo ti sumurot ka ni Atara. Una, ni Atara itan ti kayat ko agayam lakay. Gaputa saan matgayam ama pang namnamaan dagiti sigud agagayam ko. Saan anasaya at ti agin babaknang, tas si kantong matlaang tinakababain iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.